inshuti bakunze urubuga rwacu rw'amakuru mpamo, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Kuri channel yacu muzajya mukurikiranaho ibiganiro bitandukanye, harimo inkuru z'abanyapolitike b'ibyamamare, inkuru z'abahanzi b'ibyamamare, ndetse n'ibiganiro bitandukanye bigaruka ku buzima rusange bw'abaturage ndetse na politiki. Inkuru iri kuvugwa mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda haravugwa ibirori rero bibanziriza ubukwe by'umwuzukuru wa Perezida Museveni. Uyu mwuzukuru we rero ni umukobwa wa Museveni, imfura ya Perezida Museveni na Jeannette Museveni. Uyu mwana w'umukobwa ufite uburanga n'imvugo uburanga cyangwa ubwiza, mwiza pe, ni mwiza, yitwa Sasigwe Kainembabazi Karugiri. Ari rero bamukoreye ibirori byo kwitegura ubukwe. Sasigwe banamwita Sasi. Uru rugendo yakoze rwo kwitegura ubukwe ni ibintu bitavuzwe cyane mu binyamakuru bya Uganda, ko ahantu nk'aha itangazamakuru ritumirwa. Si yari yambariwe n'abakobwa bagenzi be bagera kuri 5, urabona 5, hari n'uwa 6. Imbuga nkoranyambaga cyangwa social media zo muri Uganda nta bintu byinshi zabashije kuvuga kuri iyi nkuru, kubera ko ibintu biba byitabiriwe n'abantu ba hafi y'umuryango wa Perezida no kwa ba mwana we nyine. Biragoye ko itangazamakuru rigira ibintu byinshi ribivugaho. Tasha cyangwa Sasi yemereye uyu muhungu umukunzi we, nawe ni mwiza, umusore mwiza pe, yamwemereye nyine ko hazamubera umugore muri uwo muhango wo gufata irembo. Umugabo wa Sasi akaba ari umwana wa Liyetona Generali Sam Kavuma, yakaba ayobora ingabo muri African Union muri Somalia. Hanyuma izina ry'uyu mugabo ko batarivuze, ntaho barivuze, ariko ni umusore, nimvuga umusore mwumva umusore uhamye kandi mwiza pe. Ni umusore mwiza ariko. Hanyuma ikindi cyabayeho ni ugufata ayo mafoto nyine. Habayeho gufata amafoto, nta bidasanzwe bindi bavuze. Sasi rero akaba ari umukobwa wa Natasha Museveni, n'umunyamategeko. Umugabo wa Natasha Museveni nyine witwa Edwin Karugiri.